Kamiti ya Oriti Ngugi na ya Kioto ndene mbunge ya kaunti ya Meru nirutite uge bwayo gukonia Oriti Ngugi ba kaunti bara batakinyite mbere yao kienda gucokia biuria gukonia mateta ja DJ Mutuma kunyamarwa thirikari-ini. Akamiti baba baugite KUREGA WIIKINYIA kwa minista wa KIGI na Monica KATHONO nchamba mbithi mwandiki wa kaunti KIAMBI ATHERU ni wagi bwagiteo bakiwa kinya ni bung'ani bwa kwendekithia MABISAA baba BARITWE ITINE biria bakaririite gavana Kawira kinyawe na kwirigiri gukinya mbere ya kamiti ije ntuku ya narua endi untu BUBU butekarikite. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki ari na ripoti ije. Kamiti ye gwatho na Kioto ndene kaunti ya Meru igwatanĩte na mantu ya Oriti Ngugi na mutho na arua ni bagwetete gavana Meru kare Mwangaza nikenda kinya ikamiti iji nikenda mbocho kebire mwanya ni gavana Meru ethwa gituma BARUGA itigere ndeka inkai kikalo kitho ikiambiria na kugatumba kukinya aitwira gavana Meru County ya we Bishop Faith Kawira Mwangaza atiumba WIIKINYIA mbere a committee ya justice ndondreona communication hii receive to 9:35 am just 25 minutes to the meeting. Members already nyaba kari in their assembly irio barwa yo tuma wa eke madharau tu. You see, this is yo to kuira Meru madharau tu na otonia babu to MCAs ndo ibumbia kwa kiwe to MCA tu nikio turendete narua no twitora somonete gavana te kauga kuri mantu ekiriro eje atwire no ashed more right and surprisingly today is not a sitting day turajete aja pasira za kamite no twa kuga maoni ja gavana otewe secretary mba gwitangoge batena am of the assembly na batu baketara wa assembly tutuomba ba check bakalema gucheke kana ntoto abera beje bate kuja to ba check bwa kaba tweresa tumenya na rama nto jaro metenya ngora lakini mbije nonto bate kuja nonto ibe jora baitete ngoge bodhoku batena mutaratara jangu yaje bate kolitwa baitete kinyume na mitaratara baitete kinyume na mitaratara ere bate kwethera ere kuike nonto ba ukira kuja korua nonto bate kumenya bagatwira ora baitete ngoge kimathogothania gya atari ani MC baba bagwete kwina MABISAA bangi babengi ba thirikari betini kamiti batekinye na baba kiborotera kiara kubera uju kwe county secretary wito KIAMBI ATHERU ngwana kumenyithia akorokirwe ni county assembly Meru niyo ya approve appointment yewe na tukumusamo na sakamete 2 times no tero kinyare mwe aja na sababu ya aleka kuja angondo kumenyithia KIAMBI ATHERU ocerire chia akorokitie chietekirite tukwinga waleka kwathika si onge waziri onge ni KATHONO of finance tumwete summons tumwetete jairi atomba ukinya ndene assembly igoro aratumire BARUGA baigatu kamiti karambi bainya kwina director of enforcement ora utawa na muchore kwa etawa Ismail Mugambi kinyango ndo mumenyi Ismail Mugambi tugwita jairi tu kamiti ya liba utikwanda kuja ni tugwira mbi tugwitira utireja no tandika BARUGA kwa sababu ya ura kuja nimbi mundu witwa chief of staff chamba mbithi twamwitite atireire na atwandikire nya barua ya gutweleza gitumi atiraombere gukinya ndene ya kamiti yetu bakiwa kagita kanene kaunti Meru thirikari tithebwega ndenda kuwa Meru ire athwa ya ikurira tothomete rita wa shamba la wanyama mantu yonde yari bwithwa ya tureki anene bate witikiria summons na ni sheria barabangi nguwe bure kurutwa bari butwa ovyo gute barua pakandikirwa barua so ndenda kuwa Meru everything is upside down kabitureki na tuti. Now we are going to open a new page and this page is about political rules. We are going to force them to swallow it because we are going to read a different page since they have refused that we read from the same page. Let me tell them, you may resist and bad to step on your shoulders, but you are not resisted from flying over you. We are going to fly over you
you will see the consequences. Powers cia committee, any committee of the assembly, powers cia High Court. So the committee has the powers to summon anybody, leave around the executive, anybody within this county, committee near to pass by the constitution, como summon PM before the committee once any issue that is of importance to this county. Kamiti jinandi erigeri with report yao Jumatano kimetwetete. Committee ataku retreat kuandika report na on Wednesday next week madhajaro okere committee we komba kwethire ke nenkania report yayo nonto the matters kana manto jara discussagwa jara limanto jana county importance and urgency kwa ukere baraba tomba kwethira bakeja kere committee we shall report as that na amere bakomba kumenya uragukarikite Enkiripotera burujuma besamutuli murioki